spinovanjem da se dobije podrška javnog mnjenja u Srbiji, to je zaista žalosno. Čudi nas, mene čudi lično, zašto se oni koji se izjašnjavaju jasno protiv ovog sporazuma, protiv nezavisnosti Kosova, protiv ovakvih pregovora, zašto nastupaju u više kolona, iako mi ovdje imamo potpuno jedinstvo, bez obzira da li smo iz pozicije ili opozicije, bez obzira na kojoj smo funkciji, koje smo na kraju i ponudili na raspolaganje, svi, zašto se oni ne ujedine? Zašto prave 3 različita skupa i mitinga po Beogradu, u centru naše prestonice? Ako je ideja ista, kakva je to stranačka suremljivost njihova i kakve su im to kalkulacije? Zar ne mogu na jednoj ovakvoj ideji, a vidim da pričaju svi isto, ali očigledno da, nažalost, se ne mogu prevazići neki unutarstranački interesi i u ovom trenutku kada su naši nacionalni i državni interesi na Kosovu i Metohiji dati, kako kaže crkva, ne izdaj, ne prodaj, ne daj Kosovo, ali očigledno je da su oni dati zarad uslovnog datuma koji ne znači ništa oko neke, kako pročitah izjavu danas jednog zapadnog intelektualca, žao mi što mu nisam zapamtio ime, znači oko jedne odluke u Briselu, parafraziram, staračke Evropske unije ili starice, majke starice, kojom upravlja njen degenerisani sin iz Amerike. Mislim da sam dobro parafrazirao. I zaista čudi da se ne izjašnjava već više puta prozvana Srpska akademija nauka i umetnosti, da ih i dalje nema nigde osim na tenderima za mostove predsjednika Sanua i njegovog sina, gospodina Hajdina, kome se može oprostiti skleroza u 90. godinama, ali očigledno da mu džep nije ni malo sklerotičan, kao ni njegove porodici. Čudi da se i crkva posle ovakvog pogoršanja ne izjašnjava. Očigledno je i, nažalost, žalosno je da se ti mediji toliko ostrašćeni da prikazuju nasmejanog Dačića, predsjednika vlade, i kažu, eto, povodnog sporazuma za Srbe, Dačić se smeje, već je to isto, a Tači se mršti. Zaista taj stepen licemerja i demagogije nije viđen skoro, ali najtačnije su ipak, nažalost, izjave i Tačijeve. Jeste tačno, nažalost, da će priznanje nezavisnosti Kosova sada uslediti mnogo brže nego do sada od niza države i taj broj će vrlo brzo preći 150 i onda će svaka priča i o stolici biti bespredmetna. Zar nije Rumunija odmah najavila priznanje nezavisnosti Kosova, jedna od 5 Slovačka, takođe, ostaje ih od 5 posljednjih Mohikanaca, ostaju 3 države koje su velikim problemima, Kipar, Grčka, Španija, koje su velikim problemima, znači taj proces sada ide svojim tokom i šta je Srbima sada činiti? Srbi znaju, Srbi su svesni da je nemoguće opstati sa Tačijevim institucijama, sa Tačijevim zakonima i Tačijevim ustavom. I mislim da ono što je i rečeno i na našoj zajedničkoj skupštini i posle toga na organizacionom odboru i tako dalje, da će se Srbi boriti svim pravnim i demokratskim sredstvima, uostalom svim legitimnim sredstvima
da odbrane svoju budućnost, da odbrane svoja osnovna ljudska prava, pravo na rad, da odbrane svoja radna mesta, da odbrane svoje groblje svojih preminulih, svoje crkve, da odbrane mogućnost da ostanu, da žive na ovom prostoru. Vidjet ćemo kakva i kolika će podrška biti sa bilo koje strane, ali mi smo to dužni i zbog predaka, mi smo u obavezi prema potomcima da to radimo i da to pokušamo i bez obzira na izjave, na pretnje koje stižu, eto da će i NATO pakt implementirati ovaj sporazum, kažemo da to nije njihova uloga, da oni stanu između Albanaca i Srba da bi zaštitili Srbe, a mi ćemo svim metodama građanskog otpora, svim demokratskim sredstvima se suprotstaviti implementiranju i implementiranje ovog sporazuma se ne može desiti osim putem pritisaka i nasilja. Mi pozivamo sve političke subjekte u Srbiji da se prizovu pameti, da se drže našeg Ustava, po kome je Kosovo i Metohija neotuđivi deo Srbije. Ustavni sud da prestane sa besprimernim lažima, rekli su da će u toku prošlog meseca se izjasniti o ustavnosti ovih sporazuma, još uvek to nisu uradili i sigurno da će Srbi sa Kosova i Metohije otići i opomenuti ih ispred Ustavnog suda u sledećim danima. Svakako, ako se i oni ne izjasne, ostaje sporno pitanje referenduma, ali ga ne može drugi raspisati, moramo ga mi raspisati, mi treba da budemo u inicijativi toga i postavljanju referendumskog pitanja, a ne poturanju i nameštanju. Ja ne znam da li će danas na nekom od glavnih odbora to već pokušati da definišu na način na koji bi dobili podršku za svoju opciju uz naravno potpuno spinovanje medijsko i tako dalje, uz potpuno predstavljanje, kažu u jednim novinama, nekad veoma debelim, danas manje debelim, kažu rajska naselja smo mi za Srbe koji žive na južno od Ibra. Upravo je to primjer kakvom ćemo mi položaju biti za koji mesec. To je isto, oni su izašli na izbore tamo, prihvatili u jednom delu to spinovanje i Beograda tamo i raznih partija, pre svega DS-a i SPS-a koji su ih uterali u te izbore i sada imamo svi veze sa Srbima koji su južno od Ibra. Ja pogotovo i kao lekar svakodnevno mi dolaze u ambulantu i tamo se zaista živi očajno. Znači, to je taj bolji život koji nam obećavaju, to je ta naša apsolutna zaštićenost i puna nadležnost njihova. Od nadležnosti nema ni govora. Ja ne znam da li su ih i u ovom smislu prevarili, pošto je ovaj prevod pun nadzor, pa su oni mislili da se radi o, jer vidim da daju takve izjave, o izvršnim ovlašćenjima, međutim ovde nema izvršnih ovlašćenja, ili da li su ulazili tako olako i nepripremljeni u ove razgovore, jednostavno da nisu ni pročitali, sigurno da nisu ni pročitali po ovome, ako su imali dobre namere, ovaj sporazum, delove ovog sporazuma. Ma da, ima tu toliko toga, svaka rečenica je veoma loša po nas, ali jednostavno da smo na nekom okruglom stolu i da imamo 2 sata i da oni hoće to da urade, da nam daju makar po 5 minuta, mogli bi da obrazložimo, ali naravno da ne smeju i onda idu sa tom propagandom koja, nažalost,
već viđena od Jamie Shea, već viđena u Drugom svetskom ratu, nažalost, tako dalje. Po tim obrazcima i po tim metodama u svakom slučaju. Ja još pozivam sebe da u ovim složenim trenucima budemo potpuno jedinstveni, da ja ne primećujem u ovim susretima, razgovorima sa predstavnicima stranaka ovde nikakvu razliku, znači mi smo tu postigli jedno jedinstvo, potpuno jedinstveno nastupamo, pozivam ih da na jedan miran način, da na jedan način upornosti, stalnog prisustva, stalnim bojkotom, svim demokratskim vidovima protesta, ono što smo ostvarili u ovih 14 godina radimo i branimo i dalje i mislim da možemo uspeti i da ćemo uspeti, jer ako je naša volja nepokolebljiva, ako znamo za šta se borimo, a ovde se borimo za ostanak i za opstanak, mislim da možemo ostvariti to jedinstvo i verujem da niko neće smeti da nam ukida naša ustavna prava u okviru Ustava Republike Srbije. Pa mi smo već, mi ujednačavamo, naravno, usaglašavamo naše stavove na jednom širem nivou sa svim strankama i sa predstavnicima opština, odnosno rukovodstvima opština i sa, na kraju, rukovodstvima svih institucija. Znači, mi smo ovde postavili jednu usaglašenost i stranačku i lokalne samouprave i naših institucija na severu Kosova i Metohije i jedan od prvih koraka svakako osim ovih konferencija, osim pokušaja da se ovim neravnopravnim uslovima jednostavno iskažemo naše stavove, da iskažemo naša prava, da pokažemo taj potpuno neravnopravan tretman kome smo izloženi, da već koliko sutra, znači sutra na jednom srpskom saboru na kome očekujemo da će biti prisutni hiljade i desetak hiljada Srba, što je zaista ogroman broj, potvrdimo rezultati iskazane na našem referendumu gde smo jednoglasno odbacili kosovske institucije, sigurno da će to biti sutra i svakako da ćemo tražiti podršku od onih koji razmišljaju odgovorno, da ćemo tražiti svi zajedno i sutra ćemo to još jednom da se Ustavni sud izjasni o ustavnosti, odnosno očitoj neustavnosti ovih sporazuma. Dalje svi metodi protesta i jedne borbe mirnim sredstvima, drugačije i ne možemo na kraju u ovim potpuno nejednakim uslovima i neravnopravnim uslovima u kojima smo. Sigurno da ćemo vrlo brzo tražiti i na jedan način, nije to pritisak, ali na način opet odlazaka i do Ustavnog suda, a o nekim drugim koracima odlučit ćemo se zajedno protestima u Mitrovici. Možda su protesti mogući i u Beogradu, međutim, ipak je naša obaveza da budemo ovde, tako da na te izlete i odlaske se malo teže odlučujemo.